Sanibonani bantu bakithi ngicabanga ukuthi niyaphila emakhaya ku AVG Reality. Sila endumbeni kwaMkhulu Shabanga. Namhlanje sizothanda ukuthi sikhulume ngemvukuzane. Umdlavuza. Angazi ukuthi imvukuzane yiyo ngesilungu le ababuye bathi icancer. Okanye kunokuhlukana phakathi ngoba thina siyindlu emnyama sinokubuka izinto ngendlela ehlukene. Abanye baye bathi hey umuntu ufaka igundwani wathini yiyo umdlavuza yiyo imvukuzane kodwa belungu babuye bayichaze ngenye indlela leyo mvukuzane sebethi icancer bakuchaze ngenye indlela. Ngicabanga ukuthi namhlanje ngoba sila umkhulu uzosichazela ukuthi kati imvukuzane lo umdlavuza yini kahle uyinto isifo esivuka emuntwini ngoba belungu bayasitshela ukuthi hayi mhlambe izinto enizidlayo o yi-edge o ngama-genes o yini kodwa thina siyindlu emnyama sakhula nje sazi ukuthi hayi umuntu wabalemvukuzane kukhona umuntu ogangileyo semfaka igundwane kumbe kwathini kuhle ngoba namhlanje sila endumbeni kuMkhulu Shabanga uzosichazela uMkhulu Shabanga bingelela isizwe bese siyachaza kule topic. Bingelela njalo bogogo nabamkhulu eMpumalanga eningizimu entshonalanga enyakatho selibingelela ukukhuluma ngoMkhulu Shabanga siyathokoza selibingelela maqhawe ngithi liphile lapha elikhona lapha siphila khona bakithi sisemhlabeni olumayo abantu bayafa bayaphela ngezifo ezincane singakwazi baqedwa yini kodwa ke kuqhakathekile ukuthi bangumuntu uphakame noma ungazange kimi kodwa uma useduze kwenyanga uyazi ukuthi umelaphi wendabuko engaskemi noma engarobhi abantu kwazi ukuthi isinto silandela kanjani uyasuka umyekuzwa ngempilo yakho ukuthi uhamba kanjani ngoba lezi nsuku umuntu uyafika 30 kungazi ukuthi uhamba kanjani ngoba ngihleli ngikhuluma ngithi umuntu omnyama akasukumela impilo yakhe singayigqibelini lempilo ngoba impilo yabe sasekhona uphuma nje uyekuzwa ngempilo kanti ke mawuhleli konke kuyayelekana emakhosini sithokoze iqhawe. Hayi ngiyabonga mkhulu nansi imvukuzane yini kahle imvukuzane amakhosini babamkhulu le ndaba lengizake ngikhulume futhi ngibisele ngihleli ngisho ngithi mina kunokuthakathi esikhuluma ngabo kahle ingakho kunabela bendabuko bese kusiba nabafundisi abathandazela abantu ukuthi bakwazi nabo baphile enziwa ngithi mina angisagxeki mina ukuthi umuntu usebenza ngani ezinto ngokuphela kumphilisa emakhosini babamkhulu masikhuluma ngemvukuzane sikhuluma ngento ebuya yakhandwa yaba liphoso mhlambe ngithi yaba induku ekushaya umuntu kahle masikhuluma ngemvukuzane sikhuluma umuntu mayefaka imvukuzane usuke ngamfisela ukuphila yakuphosa umuntu mayefika ufaka imvukuzane ufuna ukubulala stalo ngoba le into iyakhandeka ukuthi noma uhlezi ukuthi uyasika into njengomro okusebenzisa uminze ekusikeni kwakho yisamthing kuhle kudaleke kube imvukuzane iyayenze ukuthi ukhubeke uhamba kuhle kube imvukuzane emakhosini kungasalapheki kahle kwimvukuzane kanje babamkhulu kunemvukuzane yokuthi ibe ngegundwane bese siba nemvukuzane eba isilonda lesilonda lesi mhlambe uthola ukuthi sine 3 days noma sine 1 week kodwa sokho isilonda singathi sesilenyaka unyawo lonke sogcwele ubomvu ingakho ngithi mina lento le isuyikhanda ukuthi ikubulala ikulikhubalo lokuthi ikubulala isinto le mamuntu eyikhanda usuke ithamile ukuthi lento le ngifuna le kusiyafika uphela unyaka noma 3 months ibimshayile walana kahle mawukwenze ukuthi ufakele yesilonda makuphela leyo 3 months yajampela ngale iyakwata mayingasakubulalanga mayikwata makuthi 3 weeks noma 1 week iyakwata mayingasakubulalanga bikho isiphihlika mayiphihlikisa lezinye isibungu sezigijimika igazi phela wona uyabona kuyibukila noma uyibukisa enyaweni kanti sikhambe yazi yathinta ngisho inhliziyo bathi sichamele isichamele ngoba cabanga ibramela wena idla wena inatha wena iphuza wena yonke into nje ikuthola kuwe uyithoilet yayo futhi njalo iyabonisa futhi ingakho ngithi umuntu la usuka engakufisela impilo usuka engumuntu njani okubulalayo babamkhulu kuyanqandeka kodwa mkhulu kuyanqandeka babamkhulu uma umuntu engakuhlala isikhathi eside imvukuzane makuthiwa umuntu uyilapha ufuna ilapha 3 days babamkhulu ungabona imvukuzane sijampela ngalo 3 days sale umuntu ngabantu umnyeke emkhulu umuntu lapha ngisakhona hayi ngicela ungichazele khona lapho mkhulu ngoba siyesibona umuntu ehlenyuka nezinyanga kuze mhlawumbe kuphela unyaka ezama yona ukuyithala emvukuzane kusho ukuthi 3 days ungabona kungawomi kungathini usuke esuhlulekile kubuhle ngoba mkhulu ngoba kanje sikubona impela sibili esikhathi esiningi uyabizwa lapha ubizele umuntu oselonyaka eboda kungenzisi ukuthi umuntu uhlele esengasela lithemba ngani ngoba esebenzisa imithi ingasebenzi ngani ngoba umelaphi wakhe usuka ngakhangelanga ukuthi leso sifo uma sizofika kulo muntu sifike sagwaza kanjani kulo muntu njalo mina ukuthi ngisilaphe kufanele ngisilaphe ngisipholisa noma ngisibise lapha sivela khona na ingakho ngithi kuyalapheka kodwa mawungathola umuntu ongelalwazi ngayo ngokwelapha leyo mvukuzane ngeke ayilaphe ngani ngoba yena uzohamba ethatha umuntu okulapha kanti kokufunakala nezokuthi zibisele emuva yoshabheki isikhathi esiningi ungafaka imvukuzane sometimes uqalile wena or elisi wakusukela yinto ngifuna ukutshela yona yimkhuhle amaphoso okukhawulisa umuntu lawo kodwa bekubulala umuntu
ngenze ukuthi mhlawumbe uthole ukuthi ngugogo ngeke lapho umuntu ugogo eqinisweni ngathi mina ngathi siyafika bembizile ngifika ngithole ukuthi ugogo mangithi ngiyacheka ngithole ukuthi unyawo luyadliwa ngathi mina lemvukuzane kodwa ugogo kasekho mthatheni ngisekhaya uyoshona abantwana bathi babamkhulu bayimali ngathi imali leyo sizo lisiza ukuthi limncwabe bacala ukuthi mhlawumbe nyala ngithe masembizela abafowethu abelaphi bendabuko bafika bathi asiphunge ukuzama ngoba bayakhala bafaka imithi bathi bezokhipha ibhandle bathola ibhandle le isiphuma lozwane awutshele mayikwazi ukukhasha izikhashuzwane okhomba khona ukuthi iyakubulala phakathi pho yanzani okunye kwakhona kodwa wadlule emhlabeni babamkhulu ezama ukuchaza ukuthi ezinye izifo masingadlali ngazo umuntu mawumuyele emvukuzane yekele umthatha umsesibhedlela hambe wedingumela phe ndaba kwazi ukulapha uzomlapha sinde igundwane ke mkhulu imvukuzane yegundwane babamkhulu iphuma emuntwini sangathi iba yimbilaphi iyaphuma noma kuphi ke manje lapho iyaphuma noma kuphi ngani ngoba iyakwazi ukuphuma futhi ebeleni ibe ngathi imbilaphi mawubamba sonke beqinile iyabathi imvukuzane yegundwane ikubona abantu befuna igundwane lemvukuzane aliboni phina ngithi ya bese uthatha lehlaza zakho uthame ukuthi uyayidilizana esibhedlela bathi bona bayishisa chemo bathi bayenza ichemo emakhosini babamkhulu so ngizama ukuchazela umuntu ukuthi azwisise lapha khona anginqaba ukuthi mina umuntu ayesibhedlela kodwa ke ngaba ukuthi kule nto yokufuna ikhangela ukuthi lento le iqala kanjani kimi njalo futhi kodwa ikukhangela lokho phela umuntu ofaka imvukuzane ngela luthe ukukhawulisa kuphela ukuthufe kuphela bakhona abantu abanenhliziyo ukuthi umuntu akubulale nje akubulala impilo nje kwesigampela nje bona impilo ichala lehlahla ingahlambuluki ngani ngoba lo muntu usongafisela ukuthi uphile bafowethu mina ngathi sengiyethuke kakhulu into engizwa lapha inzima kakhulu Ncube ngicabanga ukuthi ayi awuzwa na kumkhulu salibonani njengenjayelo igama umxolisi isibonge sako Ncube siloke sikhamba ngodaba lwemvukuzane mkhulu ukhulumile ubale kancane ukuthi kule gundwane kuzoba le enja eza njengesilonda sithe sikhula thina bekuthiwa kulesibungu okuthiwa imvukuzane kuthiwa siyabhora phansi siyagejwa kumbe siyathiywa abantu basibambe siyasiza ukwelapha lemvukuzane seneso sitsho ukuthi asibone sinjengegundwane singenelana ngapi lekudaleni imvukuzane emuntwini siyazenzela sona sodwa kwesisikhathi ukuthi sizilumele umuntu abe lemvukuzane bese simvuthela abe lemvukuzane kumbe sonke isikhathi makusenzakala lokho siyabe singesithunyiwe ngumbuzo wokuqala owesibili uthi wona le eyokuphoswa ebuya isilonda umuntu uyithumela ngeremote ekhatshana kumbe kumele ukuthi athiye lapho umuntu ozodlula khona nyanyizwe kuthiwa kwesikhathi iyayeqiwa ithiwe ungayeqa lapho sisiba lemvukuzane ngicela ungichazele khonokho kokuthathu emakhosini babamkhulu kunesibungu semvukuzane into le kahle kahle iba yikhuba lelikhandwayo lento le mayikhandwa ikhandela ukuthi izokushaya kahle kahle then iba yisibungu suka kuhlanganiswe lezihlahla ukuthi mhlambe lapha sengiyagadla lapha ngifaka imvukuzane phezulu kwaNcube njengoba ngikhuluma nawe Ncube babamkhulu awukhethelekile nzayiphendula kwani lembuzo yakho awukhethelekile ukuthi ukuphi nendawo awukhethelekile ngilapha ngiyakushaya useZimbabwe ngempela ngifonela ukuthi awusekho ngempela ukuba intombi yakhe ithi ngifuna kambe ufuna ukungihambisa ngani ngifuna uqala akhuzuke ngento engaba imvukuzane angathi umuntu ongathi bethwala ziminga lapheli ubhodi usabhodi kathi no sikubambile vele uyeke baze bayibambe yeke baze bayifice ukuze umuntu ezoyifica ngumuntu oyilaphayo imvukuzane ngeke ngithi abelaphi bendabuko asibe namaqiniso into mangayikhoni tshela umuntu nabantu ukuthi umuntu oyikhonayo usendaweni ethile lapho uzothola izibusiso kanti ledlozi lalowo muntu omlaphayo nizokuvulela izinhlanhla ngoba kwazi ukuthi umlayele awuzange ukuthi uyona lolwazi ngoba ufuna ukudla imali kuphela kodwa ke bakhona abantu abayilaphayo yona leyo mvukuzane abathi bayilapha abangayikhoni umntwana abantu azayedlula emhlabeni uthi umuntu sehleli phansi akasafuna ukuphakama efuna izinyanga ngoba sedliwe izinyanga secabanga ukuthi zonke ngamazikolo abantu izinyanga nxa iselatshwa isikhathi esiningi kufanele ibe isingene okwesikhathi esinganani emuntwini ingakho ngithi umuntu kahle kahle mayekhanda nefuna ukuthi ugangelile uyayithama uyayikala ukuthi ngimnikeza aphile isikhathi singaka ngifuna imshaye imqede kodwa kuyenzeka ukuthi idlozi lakho futhi likuvikele kwenzeka ukuthi ngalelo langa leletho ethambileyo nyanga uyijampela ngale bese iyakwata ngiyo nje ngaphakathi mayikwata sichama sibrama ibrama nipho iyazala kunyukufa sisala kunyukufa kubona mase sisukumele dilizi ukuthola umuntu noma nesomele siqala sihlela hlisukufa ngoba vele kufa sokuseduze subiziwe sisaba ukuthi sinenge impilo yakho kodwa wena ifuna ukuthi mawuyibona ukushayile usuyihlalela kodwa ngithemba noma umuntu ekulapha yona ufuna kulapha 3 days kumele kube nomahluko and then umuntu asithi njengoba lenye eqala isilonda ubona ngaziphi impawu ukuthi lesi silonda engilaso lesi awusosilonda esi ordinary le sokuyimvukuzane manje and ubona
uzwani kulento ayizwayo kulento ayibonayo kuyiso ithumba ngithi kuthiwa kumele ulidinga yabona lilomlomo so yona ibonakala ngani lemizwa oyizwayo uzwani ukuthi ngize ngithi hayi le asosilonda le imvukuzane ukuze unawo ukuthi leso akusosilonda imvukuzane singaba sincane isilonda sakhona kodwa ipain yakhona yabe ngathi ungamelwa inhliziyo ngisho kanjalo so ungasibona sesisikhulu namanje ngicabanga ukuthi ipotisha kwabantu ongayaziyo ipotisha yababa ke silondeni kodwa mase sisikhulu isilonda sakhona ubona ke isikhathi esiningi bayazi abantu into engikhulumayo isixhwalile ngaze ngifike ngifaka ipotisha ngihlanganise lo mhlabelo into ezibabayo sonke ngithi mina ngiyogeza isilonda sakho leso awunyeke uzipheyile ngoba sikrashile akusaphili kahle so kumele okwenza ngifake lezi zinto ezibabayo lamakhasi ebanana ngifuna ukuzwa ukuthi kahle uyezwa yini ubuhlungu ngoba nonke ubuhlungu lapho sokufuna izinto eziphilayo ngoba usufile already kodwa unisaphila emakhosini babamkhulu bese ngithi nxa ngisizwa kuthiwa nxa iselatshwa ukwelapha kwakhona kuthiwa ekuthiya ekuthiye lapha kuthiwa lesi sibungu kwenziwani kumbe ligama kuphela uyibona babuncube ingenile yangena mhlawumbe enyaweni ifike yabe kuyisilonda leli into ngiyibiza ngithi na yidlu yayo lapha ehlala khona yabe ngavakathi siyafika enhlizweni kodwa izojika kuphela ifike la so la masithiya ukuthi mayizobuya ingakwazi ukuthi isamuva lapha yana ithola futhi sosifakile ipoison yayo ukuthi ayisamuvi ngoba endlini yayo lapha isikuthi ifika izohlala kuphela nakhona iyadla so mayifika lapha ithola sokule poison yayo mayifika isidla ingakho sometimes ukuthi isibungu mayekhipha umuntu ngakusasa kwakhona siyaphuma isibungu sakhona bengifuna ukuza khona lapho omkhulu nami ukuthi mayisithiwe sasizwa abantu bethu kuthiwa igondwane lona leli sibungu leso siyaphuma sibonakala silapha ya kuthiwe hayi nasi sibungu besisidla umfowethu emakhosini babamkhulu siyaphuma isibungu sibonakala eqhawulana kodwa silusungulo uma ungasazi ubona ngoba phela nje sokuhlangena ubomvu lapha nani kodwa sona silusungulo njalo futhi sikhambisa ikhala yaso ilubomvu kodwa kuyisibungu siyabe sesifile kodwa wonke mawukhipha nanti lo lubomvu le ingcekeza yesilonda kodwa nasi isilonda na into edala ukuthi kube nje lapha ebulalayo so nxa sesiphumile sekuthi sesifile phela silapha isilonda sesiyaphula isilonda babamkhulu okay no hayi kuya-understandeka kakhulu mkhulu angazi uDube ngale lapha ukuthi ulawo yini umbuzo yena bese siyayivala sanibonani mabalandeli be-AVGRT igama uqiniso isibongo sakoDube sisakhona lapha emvukuzaneni mkhulu makhosi belike lathi khona into le uze kubambe kahle vele eqinisweni uyakuthakathiwa so mawusiyalatshwa lapha kuyakwaniseka ukuthi kwakhona sibulawe akuyenzeki ukuthi thiye ubulawe yinto mele injani ithunyelwe back lapho ebuye khona thokoza babuDube tikhehle lami njengoba ngiloke ngisayinabisa noma ngichaze abantu ukuthi bayizwe kahle lento lemayingenile emuntwini kahle isuka igangeliwe isuka kumuntu ogangelayo kahle ukuthi sokubulawa wona umvelaphi womuntu omnyama sowabulawa ingakho bonke umuntu engaphatha yilokho segijimela esibhedlela kanti kudala umuntu lokwazi ukuthi aqamuke ube ngayingane esibhedlela bekunehlahla noma inkomo ingaqamuka beyikhandelwa imakhuwana khona ukuthi ijoint lize libuyele kodwa iphukile kanti nathi asikhumbuleni ukuthi masisiya esibhedlela ngesikhathi sesibhedlela kuyaxhwala lokho njalo ngazi lephilisi ukuthi mina ziyazona noma zona ngoba lapho sukugangeliwe lapho so manje kuphuma ngesembek sifuna indoda yazumuthi lapho uthi sende back lapho ma umuntu engathi mfuna ukumbona lo muntu lo phela ukhona umuntu ofika lapha ethi mina mfuna ukumbona umuntu lo ongangela la mfuna ukuze lo buhlungu anzisa bona ingakho kulezi hlahla ezifakwa lapho ezivela ziyeshaya mazibela ngakho ngingachaza ukuthi ngenze ukuthi usike umese usikele lumroko noma ikhabishi noma itamatisi kancane kuhle kube yimvukuzane kodwa isendbeka ikazi yaphunga ufika yaphunga thawusiwa umroko athi lapha sesenda back phela uma usenda back izivela zithamzi ingakho uzothiwa umuntu imele inhlisiyo wadwatshona sasizothiwa umuntu uthe ehamba laphana wakhubeka wacha ngedolo phansi kwahluzuka nje kancane from there kwaqala khona lapha nangu uphethwe iflu khona lapha bakhona bakhanjiswa iflu lezinsuku kodwa uhluwa khamba lithi kubuyathi khona kulithi impilo sesiyekho sokufanele siyiphile nayo ngoba ibingekho emuva ntona wayisomune siphile kuphi umuntu ukuthi azunguzungu nangu setshonile ingakho mina ngithi abantu abaqaphile baphambi sesinyawo beyebona belapenda buko ngoba wenze ukuthi content phambaniseka mhlawumbe uyaphila kade awugadwanga la idlozi noma ngelilodwa amadlozi akuflathile
emakhosini babamkhulu so ngikhuthaza abantu ukuthi abengezi kina kimi noma ngobuyanga kimi kodwa ukwazi ukuthi impilo yakho iphakamile Hayi siyabonga kakhulu bakithi laphana kumkhulu Shabangu nizwile into eyi1 engithanda kakhulu lapha ngomkhulu Shabangu ukhuthaza abantu ukuthi ningezi kuye hayi ukuthi ulimemela ukuthi nonke wozani kuye ulimemela ukuthi mawumuntu omnyama ukuphila zama ukuthi uvakashele umlapho wendabuko ngicabanga ukuthi umuntu nomuntu la ahlala khona eduze khona lapha esigabeni noma kuphi kuba khona umlapho wendabuko yebo sekukhona abantu bakithi sebaba amaqola njengoba besho umkhulu kodwa ke siyacela ukuthi uphakamele impilo yakho mawumuntu omnyama ngoba kuningi okwenzakala ngaphandle mkhulu singakavali lapha siyacela ukuthi utshene abantu ukuthi bakuthola kuphi wena njani emakhosini siyathokoza ningakhohlwa umkhulu Shabangu uhlele khuthaza abantu njalo basonke isikhathi ngikhuthazela ukuthi mina ngiyasabela abantu ukuthi bethi behleli phansi ngoba sebeqoliwe abantu angifuna ukukhuluma manga kodwa ke ngifuna ukuthi nginikhuthaze ngakho mvelaphi yomuntu omnyama kusukuma ulungise into engaba impilo yakho ukwazi ukuthi ifake ku right direction ngoba impilo yekwenze ukuthi iphambanise kanti iphanjaniswa yibona abathakathi bakhona abathakathi emhlabeni right umkhulu Shabangu ukhona usendaweni ebizwa ukuthi kusegoli ngiseyuveli lapha engikhona endulakala khona ifona number kamkhulu Shabangu ithona 06885588 and W2 06885588 and W2 emakhosini siyathokozana sithokozeni ukubona bamkhulu Sibonga kakhulu bakithi lapha kumkhulu Shabangu siyacela ukuthi mawukhona ongakuzwisisanga kahle kumbe ofuna ukuthi ukwengeze kumbe usithiphise kukhona uye ku comment section lapha ufike ubhale ukuthi yini kahle kahle office ukuthi next time sikubuzele yona nawe yini mhlawumbe oyaziyo mhlawumbe ngalokhu ebesikhuluma ngakho ngoba sizoqhubeka silokhu sizibamba izinto ngapha nangapha kancane size isizwe sakithi bakithi si understand ukuthi siyisizwe esimnyama siyadinga ukuthi abalaphi bendabuko kube yibona abaselaphayo ngoba okuningi odokotela abakuboni ma umuntu ekuthumela ugundwane do you think impela udokotela labana uKhadrada engaba ngeke ebekwazi siyabonga kakhulu bakithi siyanithanda emakhaya